Thikiriria rou icio igere cia mwico ngwititio ni ciana ici kiriti wega ukenie ciana kiria marenda mutige mahurira roho ni gukora na special request ciao niko itana iria mumenyerete tondu walikuwa wameuliza niimbe hizo nyimbo. Kwa sasa ndĩrenda twĩyũmie ikaguo koguo ugatũtũragio nĩ kwĩyũmia no bibilia sergeant. Aya DJ murega mwathani ogocwo ngeithio guo nĩ ngũigua wega ucio mũriganĩtie mũgeithia high five na wona ng'ethetio hĩtũke na kĩongo gĩake sawa sawa. Thengio mũno tũrũgamĩte ũguo tũcokie ngatho kũrĩ Ruth harĩ ithuĩ twĩrorera ũyũ nĩ tũramenya nĩwe kabitha wa ihinda rĩrĩ wa gũtũmĩra twana tũtũ tũburana ũrĩa ũcio mũriganĩtie wĩra waku nĩ ũrĩkũ kana no kũrĩa mũria wĩra wake nĩ ũrĩkũ ũngĩtũma ariũkio. Aya waku no kwĩyũmia ũguo nĩ ora DJ Maria na Yusufu na maisha ya kawaida maraina werai era duwe dungata magare borobeka magerana na kalide weka mikono miwili juu weka mbele ile kokoranyo neko yomia kama mwana basi akai ema bebe kwenda mudo la koira kokoranyo neko yomia ona nige kwenda eno debe kwenda moto
DJ kuna mwingi over to Josephat Macharia, John Praise over teacher Beatrice. So friend of ours, DJ. Thank you. Happy shamba ya teacher Beatrice. DJ dakika moja tu. Nataka utuasilia tupige selfie. Nenda modo ready kuweka selfie. Ndio ready kuhora selfie. Nenda kuhora selfie nani? Are you ready? Haya, twende kazi DJ. Haya, moja kwa ready nani? Selfie. Ready bwana. Yeah.
inatoka nyapili. Ndio. Hapo. Haya, wapi nuru ya Kiririna wewe? Thank you.
tusonge nyuma kidogo. Tusonge nyuma kidogo. Mko tayari Mugithi? DJ, anytime you're ready, I'm ready. Let's go. Haya, nipe makofi ya tu kidogo tu. Sasa mpe kidogo makofi. Tena wito kutweka. Oiga karuga na mungoti ya kobalea. Tige kwa raruji. Korea woto yekia. Kayero kia mirorone urate mai. Pero gen origi ukwagiro kwagira. Kwagira. Nyoto wachero para gena mafako. Wega igoro ya kuwa moto mama o. Ode magirire. Aya kiyo basi. Yukari yake nirega. Kahana tamudu weniwe mutaka. Aya mko tayari kwa tanusu. Takigiti monya. Nemani na maitu negotuma kwagire. Shika kutabi ya wanya migo kwagiro kwagira. Kiyuno basi kwagira. Nyotu wache umana royena mufando. Wega igoro ya kuwa moto mama. Aya tekiera.
Ni ukoretwo ugetha kambuni iria jihokeku ungeigithia nayo riu ndugatangike ringi. Kambuni ya Residential Capital Limited mari haha ni tondu waku turi na broti thaka muno kuria mwena wa Malindi na mwena wa Matu cia 50 by 100 iria turendia na bei ya muhuko waku. Mwena wa Malindi turi ndagika 40 kuma Malindi Airport na turiganite na Sargate Bypass hakuhi na Wero Technical College. Broti citu turakwenderia na thogora wa 150 peke yake, ukaigirira 50 icio ingi ukariha na mieri 3 ukegira title deed yaku. Aturoria Matu na kuone atia twina broti along Kivandini Masinga Bypass gatagati ka Mutua Mwaki na Kalundu Shopping Center na ni ndagika 15 tu kuma Matu Town. Turakwenderia na thogora mubashirire wa shiringi 250 peke yake, wariha shiringi 50 icio ingi ukariha na ihinda ria mieri 3. Murata wakwa ndukeyohe ringi, uhoro winaguo ha uhoro makiria no utuhurire thimu namba 0705327268 kana 0722113630 kana utusherera wa vijine shitu Royal Town Dev Cash House first floor room number 9 waraniria na idwe. Residential Capital Limited, home lives dreams.